bayi sana bingko be. Apa tangan naik lagi kadung ngak dia? Cek kaki lakon kadakin tukang tepi depan. Saya nggak cong, coba di boleh cong. Bala masuk ke kamar, mi bini. Karena ada kan yakni sudah gerak. Kini serta ada berdina. Percuma, maka kini serta komoren tuan tak setuju. Mono le anu jong se katakat la ini nak. Uno le seorang pelajar deh mama. Ipat de bang sa atasan dia. Ipat de bang dari. Nak, Apa mak? pas sekolah pecakang ina ya. Sekal nakal lagi. Ini seren mama dia. Salah sekolah luang biaya. Pas saren PC cek larat cecong. Irama. Siapa ya itu pengkuan ruang acer. Begena kan terus tahu lereng king king. Irama. Coba ya itu king pasti itu acer de iro. Amain itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik kaki jauh. Iya be. Lanjut jauh. Rumah be, dina pada barisan kafe ya. Alhamdulillah mau dinak barisan kapi jauh. Alhamdulillah lah. Iya. Oh iya. Kita rawat berempah sampai. Pasal abad nang dua karo jauh. Oh, Lagi dari mana jauh? apa be? Rabat berapa sampai lagi? Ada be. Kok tidak rawat sampai kan nembuk dah pak umur juga kok dia lah tak rawat sampai. Jadi kok kan lagu bengkel yang depan. Oh iya, cong jadi si Roman ada kita ya. Iya be ada iya. Di burun na kaki jong, sing malam mintar kana. Wala ka nandi parlo. Ya berde be. Kalau nang ini ruang. Parlo apa jong? Anu be. Kan cewek itu kan ulang tahun be. Bingkok teroleh lagi nang. Jadi kok sekarang ya. Kalau tanya dia senyaman dua lagi apa be ya. Kelu jong. Spora nang kok megat tunging. Iya be. Kena sekemma cewek kaki jong. Aduh be, di bering kok semua terus sepeda. Oh, Aisyah nang kapen di nerua. Iya be. Kaki kaisan yo jong ken ongkuan. Iya be kok ampun be. Yen jo jong kok ken ling celingaken reng tuan macam mele oreng. Munjian apa cang kaki. Engko tandi pelanglang tandi pesoro. Engko mulai iri congken pola naga ketang manakan pamana tangan anak tibi. Tahu be ya. Negara terlanjur guys, ya negara terlanjur bisa. Iya munda jian cong iya pecang kaki kapi aja cong kok karo ken mulai ken pola naga ketang manakan. Rasa nyaman deh be. Melakin apa be ya? Tak kira kan ring bini be. Tentunya kaki kan lebih tahu be. Bismillah kenapa ya? Pola saya melaki rukui cong. Kan bisa yang kuya peceng cong. Kan pas kaki kia soleh kenjeren. Salahnya mana kaki mula bolong. Kaki teti imamma Aisan, teti mak mama. Kaki satu Aisan samin. Iya be nyaman be aja be. Iya menajian aja terserah kaki atau ro ipade, lo atau ro ipade cang kaki cong. Iya be melakin aja be. Nyaman deh be. Iya be nyaman be. Langkung be ya. Pakai semakin nggak engkau, masih mulai engkau. Yang kau bi muntah areng tua kakek, areng tua ke siapa boleh. Soalnya kereta nembuk je karo ken kakek tok. Iya cong. Cong kaki bengkok yang kepada tangan anak tibi. Iya be. Ya mungkin dak dia yang lo malam be engkau mulai be ya. Iya cong. Ya, bisa langkung be ya. Iya. Setelah be seorang be ya.
Jo, paman mulia. Anu lo ke rumah? Ya. Labe ya. Iya, Cong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa cong? Sana beda, Bi. Bedai dalam cong apa? Siapa ya? Macam seorang anak-anak. Bi Sarwa, Arya, Kadori terus bagi langsung dari sana bingko, Bi. Apa tangan naik melaki kadung ngak dia? Cek kaki lakon kadakin tukang tempel ban. Paling aja orang sedih muda wah, saya tak keratur wah. Saya ngacung, coba lipo lecong. Bala masuk ke kamar, mi bini. Cek sepeda ni lah tengah giang, tak lang alih sepeda no purup kaki. Oh. Saya ngayong, coba lipo lek nak yang. Buka koping pelebar cong. Kayak pas ke di ngaki. Tangan natai pelakin bentuk tukang tempel ban ke di kaki cong. Nyidin kopingnya. Saya ngayong. Apa kaki kak? Pas ke ngucap betul-betul kelu ngak jia. Kentak ni serkaan ang ya. Pakai muka tresnana saya kedua. Lantaran saya laki reng tak andi kaki kak. Pakai dek remah. Pas tetireng tua saya menteng getunya kaki kak. Salah babang kadik dia. Iya pak, lepas tuh nyanto aja. Munahan tahu nggak ada gunaan dia. Makalah soke munahan kita bagus. Pakun saya pantang coba bi orang. Ben boleh aja karo jeling penampilan itu. Tapi jeling, tinggal aku nah benah leke. Tamaan ang julek. Ya wes rapa kak, cek lagi lopang luan. Mak letak sajen stresan ang. Tuh, tang si beda kelak bi bangai sepatu le tempak ya. Ya Allah. Buang kuna ba ring tak andi. Deleceh hinana. Marga abe tak rampak bantunya. Lah kalau bener cak andu. Mengkarak kuring menunggu pi toto. Ya, musim melarat ditak di jeling. Baru musoki ya kau. No apa gelek bikin tarkana gelek. Sila cokok penri bi rentuan kaki sengko gelek saya hina juga. Lah mulai kaki segi kana kaki. Dan kak, engkau ki aja nasahin na. Ya apa boleh saya jelas sakin lek. Saya gelek bareng le jelas. Engkau tak kendai bi rentuan marga engkau renta andi. Isepora aki tangan itu kak. Engkau saya kena rekin yakni sudah ke kaki. Oke nih serat ada berdina. Percuma, maka kini serga kau rentuan tak setuju. Kita lah tahu tibi lek. Cetang romaria tak genteng tapi pereng.
Mungkin tunya setiap penting kan lek di seporan kok lakar kalawinnya. Wes lah kaki sakit nangis lek. Yang bini jinya. Kesake nangis. Nyake bae ki nangis. Kok tak perlu kaki nangis. Wes lah ke mulai bae malam. Mungkin dunia seperti pantinga saporana bula kala banyak. Sadar bula orang biasa cepat udah saking bentika cucur bula kala sakapina. Mat, apa dul? Dari di mana Mat? Arya dari kontang bekal dul. Kenal aku apa ya iya gitu. Jinjak lagu apa kena nang dia, dah santai. Oh iya mat, dingin kau jangan kaki para bolong. Iya dul, lendebar ya. Oh. Oh iya dul, kakek bila siapa bolong ah? Apa bolong ah? Cewek pelo Andi. Ini nama sabar dul. Oh iya kita ngiding kabar kasan. Ah, kabar apa gitu? Solo ngiding dul. Kaprakasan banaisan. Kenapa? Kakita ngiding aku mat. Cakasan itu lak tamat tabi bapak ngaisan. Pas kaya cako, en boleh mat. Poong sebarang lah. Saya cako tabi bapak ngaisan aja. Poong saya jelas dia mat. Ay sana. Tak pelaki na orang tukang tambal leban. Yang kok letak heran. Mun ke bapak ngaisan aja. Cak orang ah. Nemeleongku. Sana serda ay sana ban kaasan aja. Pola na pada neser. Ya nga dia lah dul. Mondeng tawana melak ketunya. Pasaan ang cedati korban na. Deki pale oleh na pale mele bukol. Dia mele bukol de man. Ya badan na mele bukol mas ang ruwa dul. Luar esak dalam loto. Hilang kok mulai dul. Oh iya iya. Tengah ya. Iya iya.